They worked in a factory. Dave fabrikdə işləyirdi. And he always made sandwiches in the morning. He always həmişə made sandwichlər hazırlayırdı. In the morning səhər. Took them aparırdı onları to work işə and ate them və ate yeyirdi them onları at midday günorta vaxtı. Then he married. Sonra o evləndi. So belə ki he thought o düşündü. Now indi my wife is going to make my sandwiches. Mənim arvadım indi hazırlayacaq mənim sandviçlərimi. Is going to əcək. Make my sandwiches sandviçlərimi hazırlayacaq. On the first day birinci gün she made him some. O made hazırladı him ona some biraz. And when he got home o evə çatanda in the evening axşam she said to him o ona dedi. Were the sandwiches alright? Sandviçlər yaxşı idi. Alright qaydasında yaxşı. Harda qalmışdıq? Oh yes, he answered. O cavab verdi. But you only gave me 2 slices of bread. But amma sen only sadəcə gave me, mənə vermişdin 2 slices of bread, 2 dilim çörək. The next day, növbəti gün, she gave him 4 slices. O verdi him ona 4 dilim. But he said again, amma o yenidən dedi. 4 slices are not enough. 4 dilim kifayət etmir. The third day, üçüncü gün, she gave him, o ona verdi 8 slices, 8 dilim. But those were not enough. Amma onlar were not enough, kifayət değildi. For him, onun üçün. Either həmçinin. So, belə ki, on the fourth day, 4-cü gün, she took, o götürdü, a loaf of bread, bir bütöv çörək, cut it, kəsdi onu in half, yarıdan, and put a big piece of meat, qoydu a big, böyük bir dilim əti in it, içinə. In the evening, she said to him, axşam, o dedi ona, was your lunch nice? Lunch qəlyanaltıdır. Qəlyanaltın yaxşı idi. Oh yes, he answered. Bəli, o cavab verdi. But 2 slices of bread aren't enough. Amma 2 dilim çörək, 2 slices of bread, 2 dilim çörək are not enough, kifayət değildi. Harry didn't stop his car. Harry didn't stop, dayandıra bilmədi his car, maşınını at some traffic lights, bəzi trafik ışıqlarında. When they were red, onlar qırmızı olanda. And he hit və o vurdu another car, another başqa bir maşını. Harry jumped, Harry hoppandı out çölə and went to it və getdi. To it, yəni onun yanına. There was an old man in the car. Maşında qoca bir kişi var idi. There was, var idi. An old man, qoca bir kişi. He was very frightened. O çox qorxmuşdu. And said to Harry, və Harry'ə dedi, what are you doing? Sən nə edirsən? You nearly killed me. Sən nearly demək olar ki, killed me, məni öldürmüşdün. Yes, Harry answered. Harry cavab verdi. I am very sorry. Çox təəssüf edirəm. He took a bottle of his car and said. He took, o götürdü
a bottle, bir butulka, out of his car, maşınından, and said ve dedi, drink some of these, iç biraz. Then you'll feel better. Then sonra you'll feel, sen hissedeceksen, better, daha yaxşı hissedeceksen. He gave the man some whiskey. O verdi the man kişiye some, biraz whiskey. And ve the man, kişi, drank it, onu içti. But then, ama sonra, he shot it, o kışkırdı. Again, yeniden. You nearly killed me. Sen demək olar ki killed, öldürmüşdün beni. Harry gave him the bottle again. Harry verdi him ona the bottle, bir butulka yeniden. And the old man, ve koca kişi, drank, içti a lot of the whiskey. Çoxlu whiskey. Then sonra he smiled, o gülümsedi, and said to Harry, ve Harry'e dedi, thank you, sağ ol. I feel much better now. İndi daha yaxşı hiss edirəm. But, amma, why aren't you drinking? Why, niyə aren't you drinking, sən içmirsən? Oh, well, yaxşı, Harry answered. Harry cavab verdi. I don't want any whiskey now. Mən indi whiskey istəmirəm. I am going to sit here. Mən burada oturacağım. Going to, acaq. And wait for the police. Və polisləri gözləyəcəm. John lived with his mother. John anası ilə yaşayırdı. With his mother, anası ilə. In a rather big house. Biraz büyük evdə. And when she died, o öləndə, die, ölmək, died keçmişdədir. O öləndə, the house became too big for him. House, ev, became, oldu, too big, çox böyük. Çox böyük oldu for him, onun üçün. So, belə ki, he bought a smaller one. O bought, aldı, a smaller one, daha balacasını. In the next street, növbəti küçədə. There was very nice old clock in his first house. Onun first house, birinci evində there was, var idi, very nice, çox qəşəng old clock, köhnə saat. And when the man came to take his furniture, deyir ki, when andanda deməkdə, the man, kişilər, came, gələndə, to take his furniture, onun mebelini take, aparmağa, to the new house, yeni evinə. John thought, John düşündü. I am not going to let them carry my beautiful old clock in their truck. I am not going to let, icazə verməyəcəm. Let, icazə vermək deməkdir. İcazə verməyəcəm them, onlara, to carry, daşımağa mənim gözəl old, qədim saatımı in their truck, yük maşınlarında. Perhaps, ola bilər ki, they'll break it. They, onlar, yəni they will deməkdir. Onlar qırarlar onu. And then, və sonra, mending it, mend, təmir etmək. Mending it, onu təmir etmək, will be very expensive, çox baha olacaq. So, belə ki, he picked it, o onu götürdü, and began to carry, və daşımağa başladı. It down the road, yol ilə üzü aşağı, in his arms, onun qollarında. It was heavy, o ağır idi. So, belə ki, he stopped, o dayandı, 2 or 3 times, 2-3 dəfə, to have a rest, istirahət etməyə. Then, sonra, suddenly, qəfildən, a small boy, balaca bir oğlan, came along the road, yol boyunca gəlirdi. He stopped, o dayandı, and looked at John, və baxdı John'a. For a few seconds, bir neçə dəqiqəlik. Then he said to John,
Sonra o John'a dedi, "You are stupid man. Sən axmaq adamsan, aren't you? Düzdürmü? Why don't you buy a watch like everybody else? Why? Nə üçün don't you buy almırsan a watch, qol saatı like everybody, hər kəs kimi? Else də başqa demək. Everybody else hər kəs kimi, yəni başqa hər kəs kimi. Two soldiers were in camp. İki əskər kampda idi. The first one's name was George. The first birincinin adı George idi. And the second və ikincinin one's adı was Billy. Billy idi. Əgər bir ismi təkrarlamaq istəmirsinizsə burada təkdə one-la, cəmdə də once-la əvəz eləyirsiniz. Baxın, məsəl üçün burada soldiers, əskərləri bir də deməyibdi ki, the second soldier's name demək istəməyib. O soldier one-la əvəz eləyibdi. George dedi, have you got a piece of paper? Sənin a piece of bir balaca, bir parça kağızın var. And an envelope və zərf. Bill dedi, yes I have, var. And he gave them to him. He gave, o verdi them, onları to him, ona. Then sonra George dedi, now I haven't got a pen. İndi mənim qələmim yoxdur. Bill gave him his. Bill gave, verdi, him, ona, his, özününkünü. And George wrote his letter. George yazdı məktubunu. Then sonra he put it in the envelope and said, o qoydu it, onu, in the envelope, zərfin içinə və dedi, have you got a stamp? Sənin markan var? Bill gave him one. Bill ona birini verdi. Then Bill got up. Bill durdu and went to the door və qapıya getdi. So George said to him, belə ki George ona dedi, are you going out? Sən çölə çıxacaqsan? Bill dedi, yes I am, bəli. And he opened the door və o qapını açdı. George dedi, please put my letter in the box in the office. Zəhmət olmasa qoy mənim məktubumu in the box, qutuya, in the office, ofisdə. And və he stopped it, o dayandı. What do you want now? İndi nə istəyirsən? Bill said to him. Bill ona dedi. George looked at the envelope of his letters. George baxdı envelope, zərfə of his letters. Onun məktubun at the envelope of his letters, onun məktubunu zərfinə baxdı and answer və cavab verdi. What is your girlfriend's address? Qız dostunun adresi nədir? General Pershing was a famous American officer. General Pershing Amerikanın famous, məşhur ofiseridir. He was in the American Army. O, Amerikan ordusunda idi. And fought in Europe. Və döyüşmüşdü in Europe, Avropada. In the First World War. Birinci Dünya Müharibəsində. After he died, öləndən sonra, some people in his hometown, bəzi insanlar, onun doğma şəhərində, wanted, istəyirdilər, to remember, xatırlamaq him, onu. So, belə ki, they put up a big statue of him. They put up, onlar qurdular, a big statue, böyük bir heykəlini onun, on a horse, at belində. There was a school near the statue. Məktəb var idi, near the statue, abidənin yaxınlığında. Near yaxınlığında. And və some of the boys, oğlanların bəziləri, passed, ötüb keçirdilər it, every day. Yəni onun yanından ötüb keçirdilər. Every day, hər gün. On the
their way to school. Məktəbə gedəndə yolda. On their way to school. Məktəbə gedəndə yolda. And again on their way home. Və again yenidən evə gedəndə yolda. After a few months, bir neçə ay sonra, some of them, onların bəziləri, began to say, deməyə başladılar. Good morning, Pershing. Sabahın xeyir, Pershing. Whenever they passed the statue, nə vaxt onlar pass ötəndə heykəlin yanından, and soon və tezliklə all the boys, bütün oğlanlar at the school, məktəbdə were doing this, bunu edirdi. One Saturday, bir şənbə günü, one of the smallest of these boys, ən balaca of these boys, bu oğlanların ən balacalarından biri, was walking, yeriyirdi, to the shop, mağazaya, with his mother, anası ilə. When he passed the statue, o passed, ötüb keçəndə heykəlin yanından. He said, o dedi, good morning, Pershing, to it. Sabahın xeyir, Pershing, ona, to it, ona. But then, amma sonra, he stopped, o dayandı, and said to his mother, və anasına dedi, I like Pershing very much. Mən Pershing'i çox sevirəm. But who's that funny man on his back? But bəs mənası verir də burada. Bəs who is that funny man? Kimdir o gülməli adam? On his back, onun belində.